Ejo ku itariki 26 mu karere ka Karongi nibwo habereye impanuka ikomeye cyane ubwo abamotari babiri bahasize ubuzima. Iki rero ni ikibazo cyatewe n'inkangu yabaye ku buryo budasanzwe, dore ko turi mu bihe by'imvura bikomeye cyane, uhereye mu kwezi kwa kabiri kujya guhera mu kwa gatatu, ndetse byavuzwe yuko no mu kwa kane gushyika mu kwa gatanu imvura izaba imeze nabi muri biriya bice rero by'iburengerazuba, cyane cyane mu karere ka Nyamasheke ndetse no mu karere ka Karongi. Hakunze kuba inkangu, hakunze kuba icyiswe inkangu, aho umusozi uvaho wari uri ukimuka ukagenda. Rero iriya mihanda yaba amakaburimbo, yaba imihanda y'ibitaka, yaba mu giturage, usanga rero hakunze kuba inkangu nk'uko muri kuyibona. Ugasanga rero abantu cyangwa se abaturage bitewe n'aho batuye, inzu zabo rero zubitsweho umusozi, cyangwa se habaye impanuka umusozi wimukiye ahandi. Abagenzi cyangwa se abamotari, abatwaye amamodoka, ugasanga bubitsweho uwo musozi w'ibitaka bibubamyeho. Rero aha ngaha mu karere ka Karongi niho rero abamotari babiri bahitanywe n'inkangu. Ni imvura nyinshi rero yaguye mu karere ka Karongi yateje inkangu, ifunga umuhanda rero igwira abamotari babiri bari n'umugenzi. Abamotari rero bombi bitaba Imana, umugenzi we yarakomeretse ntabwo yigeze apfa. Ibi rero byabereye mu mudugudu wa Murambi, akagari ka Byogo, umurenge wa Mutuntu. Abaho murahazi cyane. Ni ku itariki 26 Werurwe 2026 saa 3 z'ijoro. Muri aka karere rero imvura yaguye guhera saa moya kugeza ku isaha ya saa 3. Ni mu gihe rero n'ubusanzwe ubutaka bwamaze gusoma amazi, bwari bwamaze gusoma amazi, kuko rero aka karere kari kugusha imvura nyinshi cyane kuva mu ntangiriro za Werurwe z'uku kwezi kwa gatatu. Rero abamotari n'umugenzi ahangaha bagwiriwe n'inkangu bavaga mu isantere ya Gasenyi aho bari batashye. Abitavye Imana rero ni Manirafasha Didier Doni w'imyaka 23 wari utuye mu kagari ka Gasharu, umudugudu wa Nyabiguri, na Ishimwe Chance wo mu kagari ka Gasharu, umudugudu wa Gashanga. Uri kwitabwaho rero n'abaganga mu bitaro bikuru bya Kibuye ni Harerimana Joseph w'imyaka 42 utuye mu kagari ka Murengezo, umudugudu wa Karambo. Umunyamabanga rero nshingwabikorwa w'agateganyo w'umurenge wa Mutuntu, Ngendo Fabien, mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru w'ikinyamakuru cyitwa Igihe, ayihanganishije imiryango y'abitavye Imana, asaba rero abaturage kwigengesera cyane. Yagize ati rero turasaba abaturage kurushaho kugira amakenga, kuko kubera imvura nyinshi imaze iminsi igwa mu karere ka Karongi, ubutaka bwamaze gusoma. Ikigo rero cy'igihugu cy'iteganyagihe Meteo Rwanda cyatangaje ko muri Werurwe 2026 hazagwa imvura iri hejuru gato y'ikigero cy'impuzandengo y'imvura isanzwe igwa muri uku kwezi. Bishobora rero gutera ibiza byinshi bitandukanye. Iki kiza rero kibaye kuri iyi inshuro, kibaye nyuma rero y'iminsi 3 murenge wa Gasharu nawo mu karere ka Karongi habayemo ikindi nkacyo ariko ubwo rero naho habaga inkangu yagwiriye inzu igahitana abantu babiri bagapfa. Minisiteri rero ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi Minema iherutse gutangaza ko kuva ku itariki ya 1 Mutarama 2025 kugeza ku itariki 18 Werurwe 2026 ibiza birimo imvura nyinshi, inkangu n'inkuba byishe abantu 207 mu gihugu hose. Ibi bikomeretsa rero abantu 432, inzu ni 2341 zangiritse, izindi rero 35 zirasenyuka burundu. Murumva yuko rero turi mu bihe bitoroshye
by'imvura, aho rero benshi bari kugenda basiga ubuzima n'ibikorwa remezo harimo amazu n'imihanda biri kugenda byangirika ndetse n'abantu bagenda bapfa. Rero no kwigengesera niko bimeze muri iki gihe cya none. Niba rero utarakanda subscribe, icyo gukora urakizi, yikandeho kugira ngo tujye tubana akenshi kandi buri munsi. Njyewe nitwa Nsenga, umuhungu wanyu.